دم باش تماشاوانین هیجا هن بخیراتن برنامه رزا درسین کرمانجی ایروژی ام بحث هن قاعدین خسری رزمان کرمانجی بکن اف قاعده رزمان کرمانجی رزمانین زمان و زراویندن جدا دکن دوانگ جی یک جوان قاعده یانه دوانگ بابت اکر رزمان کرمانجیه دوانگا کردی نهاد زراوی کرمانجو کرمانچکی دا هیا لی زراوی سورانی و هورامی دا اف قاعده بدمی را جهولی رابیه برای دوانگی رزمان کرمانجی جگلک رزمانین زمانین دن و دقیقه انگو دوانگ فرق و طیبتیه که رزمان کرمانجیه جاره اول جلادت علی بدرخان دو کووار هاوری دا بحثات دوانگ دکه و خال و خطن و دست نشان دکه جلادت علی بدرخان ده بیجه زمان کردی زمانه کی دوانگ باره یعنی بیجه نوی ده دم آخافتنی دا وکی خود نامینن و لگوری جهه که ده آخافتنی دا جه دگرن و وظیفه ها که دگرن سرخو دینه دواندن و هن پارکیت بوان و دزلقن آنجی هن تیپین وان به تیپین دن دو گوهرن گلو جلادت علی بدرخان خوازه به فیه چه ببیجه امی بچکی بحثا کتکتین و بابتی بکن و مجارا خویا ایرو زلال بکن مد درس خویا وقتانده کان دا گوتو بکوه امبریا وقتانده کان میجر و زاین دا پیوان دیار دکن همان تشت ده توانگ دا جهیا لی رولک توانگ دیتر جهیا ام به توانگ کرمانجی ده هاو کان دا کرده و برسر جهو دردخن لی اف قایده تنه جبو هاو کن کبلی کرین گرگ هز هاتن اساس کرن در بستاره دی بیروا گلو ما بحثا گرگوهزی و نگرگوهزیا کرمانجی کربو باشه اف چه بون ام جاردن لور دوباره بکن گرگوهزی و نگرگوهزی روشک لیکرانه لیکر بوی آوایی دبن دبش لیکرین گرگوهز برسرکی دو خدا دحوینن آنگو دما مروف برسا چه او کی جلیکران بگه و هکم مروف برسا و جوانیه که بگره او چاق مروف ده هوا که دا برسره به دست دخه ام میناکه که بدن من پرتوک خواند دوی هوا که دا لیکره ما خواندنه ده ایجا ام پرسین خوش جه پرس بکن من چه خواند؟ پرسف اوه من پرتوک خواند دور دا پرتوک برسره میا لیکره نگرگوهزی بی برسرن آنگو دما ام پرسا چه او کیه لیکره بکن مروف تو برسوی ورناگره سر مسئله ام ببیجن از چوم ام بپرسن از چی چوم برسف تو نیا آها اف جی دبن لیکره نگرگوهز نها ام دی صفحه کرن سر پیناسه خویا جبو دوانگه ما گوتو بو دوانگ ده هواگین که به لیکرین گرگوهز هاتن اساس کرن دا کرده و برسر جهف دردخه و هروها زایند و میجر پیوان دیاردکه نوسا گلو افراوش چاو چید به دو کرمانجی دا دوانگ جی لگوری دیاربون و ندیاربون هاتیه سنفاندن دوانگ دیاریه و دوانگ ندیاریه هنه سه حب قرطافین دوانگ دیاریه ین بنگهین هنه ای جبو نافدر جنافک و وقتاندکن نرته بکارانین جبو نافدر جنافک و وقتاندکن مته بکارانین او آن جبو نافدر جنافک و وقتاندکن پرجمارته بکارانین قایده توانگا کرمانجی اوه دما ام هفوکن بلی کرن گرگوهز ده دما نها و بیدا ساز بکن دوی کرده خروبه و برسر مجی دواندی به لی ده دمین بوریدا آوه کی برواجی دردکه و هولی دما ام هفوکن بلی کرن گرگوهز ده دما بوریدا ساز بکن او چاق کرده ده توه و برسر جی خورو دمینه نها ام بمینه که و زلال بکن ام جبو دمانها هفوکه که حسان ساز بکن از پرتوکه دخوینم بنهرن دوی هفوکه دا کرده ما انگو جنافکا ما از خورویه و برسر ما پرتوکشی دواندیه جبرکو زاینده پرتوکه میه قرطفات دوانگه یا می هاتیه به پیوا پرتوکه و زلقیه از جنافکه که پرتوک برسره خواندن جی لیکره میا گرگوهزه ام همان هفوکه جبو دما بیساز بکن از ده پرتوکه بخوینم دوی هفوکا مداجی دیسا کرده مخواریه و برسر آمجی دواندیه هفوک همان هفوکه منطق همان منطقه متنه قرطاف و تشه دما به لهفوکه زیده کر دیجا ام همان هفوکه دما بوری دا ساز بکن ام ببیجن
من پرتوک خواند و دید هەڤوکە me çawaguherî û kiresekî çawala xwe kir. Di vê hevoka dema borî de jî êdî kirde ditewe û vê carê bireser xwarû dimîne. Kirdeya me cînavka ezê dewiya û bû min. Biresera me pirtûkê jî veguherî ser halê xwe yê xwerû û qertefa tewangê ji ser ket. Em qaydeya xwe cardin li vir birêv bikin. Tewang ev e. Em di hevokên ku bi lêkerên gerguhêz hatine saskirin da kirde û bireserê bi rêya tewangê ji hev derdixin. Di hevokên gerguhêziyên demanha û bê da kirde xwerûye û bireser tewandiye. Lêbelê di hevokên gerguhêziyên demaborî da kirde tewandiye û bireser xwerûye. Rewşeke berûva jî derdkeve holê. De em bi hevra çend mînakên din jî bidin. Da ku mijara me zelaltir bibe. Em ê mînakên xwe pêşî li gorî demanha û bêsaz bikin. û dûra em ê heman mînakê li gorî demaborî saz bikin. Mînakên me ev in. Ez te dibînim. Ez dê te bibînim. Min tu dîtî. Ka em li van mînakên xwe binêrin û balê bikişînin ser hin hûrgiliyên din. Binêrin. Di dema niha û dema bê da lêkera dîtinê li gorî kirdeyê ango li gorî cînevka ezê qertafan girtiye ser xwe. Ew qertefa imê ku cînevka kesandinê ye bi cînevka ezê ra tê bikaranîn. Ji xwe me di beşa cînevkan da behsa vê mijarê kiribû. Lêbelê di dema borî da rewşeke berûva jî derketiye holê. Di dema borî da lêkera me vê carê ne li gorî kirdeyê lê li gorî bireserê hatiye kişandin. Qertefa îya ku bi lêkera dîtê ve zeliqiye bi cînevka tuyê ra tê bikaranîn. û tu jî di vê hevoka me da bireser e. Em mînakeke din saz bikin. Berfîn çîrokan dibêje. Berfîn dê çîrokan bibêje. Berfînê çîrok gotin. Dema em li her du hevokên dema niha û dema bê dinihêrin em dibînin ku kirde xwerûye û bireser jî tewandiye. Ango navdêra berfînê tu qertaf wernegirtiye ser xwe. Lêbelê peyva çîrok qertefa tewanga pirjimariyê girtiye ser xwe. Di hevoka ku li gorî dema borî hatiye sazkirin de jî kirde tewandiye û biresera me jî xwerûye. Ango vê carê berfînê qertaf wergirtiye lê çîrok xwerûmaye. Baş e, bire bala we li ser be. Di hevoka dema borî da lêker êdî li gorî bireserê qertafan digire ser xwe. Ji ber ku berfînê ne tenê çîrokek lê gelek çîrok gotine em lêkera xwe pirjimar dikin. Heke berfînê çîrokek tenê gotibaye me jî hevoka xwe wiha saz bikira. Em mînakeke din saz bikin. Azad firaqan dişo. Azad dê firaqan bişo. Azadî firaq şuştin. Binêrin. Di hevokên dema niha û bê da kirde xwerûye û bireser jî tewandiye. Lê di hevoka dema borî da kirde ditewe û bireser xwerû dimîne. Ji ber ku zayenda azad nêr e qertefa tewanga nêr û yekşimar hatiye ser. Belê hevano. Niha em behsa xaleke din a girîng bikin. Binêrin. Di hevokên me da tenê kirde û bireser naguherin. Her wiha rayeka lêkeran jî li gorî sazkirinê diguhere. Mesela mînaka me ya berfîn çîrokan dibêje di dema borî da ve diguhere û wiha saz dibe. Berfînê çîrok gotin. Di vir da ji bilî kirde û biresera me lêkera me jî diguhere. Lêker ji ser koka dema niha ve digere ser koka dema borî. Ev jî tewanga me ya di lêkeran de ye. Belê bînerên hêja. Me bi hin ravekirinan behsa tewanga rêzmana kurmancî kir. Lêbelê qayde û hûrgiliyên tewangê hê neqediyane. Em ê di xeleka xwe ya bê de jî behsa tewangê nedyariyê bikin û her wiha em ê piçekî jî bela xwe li hin bikaranînên çewt ên tewangê bixin. Ji bîr nekin, hûn dikarin ji ser malpera xwebûniyê xwe bigihînin tekstên van dersan û jê sûd bigirin. û ji bîr nekin ez heyran. Ji kerema xwe re bibin abone, bi ecbînîn û şîroveyan bikin. û derdora xwe jî bikin abone da ku em hejmara xwe zêde bikin. Emanetê qenciyê.